I Dakar muri Senegal itangazamakuru riravuga ko mu cyumweru gitaha urukiko ruzasuzuma niba Ousmane Sonko utavuga rumwe n'ubutegetsi akwiye gusubizwa ku rutonde rw'abaziyamamariza umwanya wa perezida muri 2024. Itangazamakuru ryigenga muri Guinea ryamagana inzitizi zashyizweho n'agatsiko k'abasirikari bari ku butegetsi. Guverinoma yahagaritse amasosiyete ane y'itangazamakuru ryigenga ivuga ko ari ku mpamvu z'umutekano. Muri Kenya nubwo mu biturage haciwe igikorwa cyo gukata abakobwa imwe mu myanya ndangagitsina muri 2011, ivuriro riri mu birometero 300 mu burengerazuba bwa Nairobi rikomeje kubikora. Abanyanigeria Victor Osimhen na Asisat Oshowara babaye abakinnyi b'umwaka wa 2023 w'umupira w'amaguru b'Afrika mu bagore no mu bagabo. Umuhango wabereye ejo i Marrakesh muri Maroc. Naho muri Afurika y'Epfo polisi n'abashinzwe za pariki bakajije umurego nyuma yo kuhavuzwa ibitero i Cape Town ahazwi nka Table Mountain hamamaye kuri ba mukerarugendo.